Katerović da znak da pusti trku. Trka je puštena. Na čelu je Top Timoko, na drugom mestu Luigi Desaja, na trećem mestu Lucky Desaja u galopu. I dalje na čelu Top Timoko, na drugom mestu Luigi Desaja, na trećem mestu Constructa Star. Na čelu Top Timoko, na drugom mestu Luigi Desaja, na trećem mestu Constructa Star. Iza nje Lucky Desaja i Stevie Wonder Artec. Na začelju Dona Vita. Poredak nepromenjen, na čelu Top Timoko, na drugom mestu Luigi Desaja, na trećem mestu Constructa, na četvrtom mestu Lucky Desaja, iza njega Stevie Wonder i Dona Vita. Na ulasku u kontrapravac u posljednju 1000, na čelu je i dalje Top Timoko, na drugom mestu Luigi Desaja, na trećem mestu Constructa, na četvrtom mestu Lucky Desaja, na petom mestu Stevie Wonder. Na ulasku u završni pravac, poredak nepromenjen, na čelu Top Timoko, na drugom mestu Luigi Desaja, treće mesto sada preuzima Lucky Desaja, na četvrtom mestu Constructa. I na prolasku u cilj pobednik Top Timoko, drugo mesto Luigi Desaja, treće mesto Lucky Desaja, četvrto mesto Constructa, peto mesto Stevie Wonder, šesto mesto Anđel Andor, trener Mića Radmanović. Od pastuva Top Billinga i Kobile Telvo. Počasne nagrade dodelit će pokrovitelji trke, restoran Prenoćište Gat Zoran Kalman i takođe Ivica Tumbas, sin Albe Tumbasa Loketića. Takođe će biti dodeljen žitni aranžman porodice Ivković. Zajednički snimak. Čestitke pobedniku na ubedljivoj pobedi i treneru.